One. Một phân nó biết này. Đó. Emang thật thật các bạn. Hai. Kita maafin tentang maaf dengan mathar menebar, mathar yang menebar. White and white, kedai kemas Bisu Football Club. Bakal tim keberadaan dengan jersey color red and green kedai ke Shillong Lajong Football Club. Akan dikepur dengan skill bah dan khot tinggi hybrid. Bapin skill bah dan mi no shabar juga fin of day. Tadi nak ayat ti jong kecing ayat kublai. Nak pantai tinggi hybrid. Kublai shibun. Pen skill ke squad jadi alat lagi penhun pan sedang nak kamar Bisu Football Club kumka home team. Lanjut Korean jersey number 40, Arkon North, One Punch Nine Nong Steng jersey number 16, Arnold Kupar Black jersey number 17, Orestar Sap jersey number 3, Banshan Black jersey number 8, McDonald Karbuki jersey number 10, Lam Shaprang Kurba jersey number 11, Wanshan Kurba jersey number 15. Baki substitutes kelong Afridi Kibudon. May I request both of the teams to kindly line up along the touch line so that we can have a group photo.